RVN lisusete nalose getiasu timni timukwa tiama aba maizan zabu ajisute khokhwa nyanya zaiti khwa khudso chami kwa bi Myanmar kwe kwa Catholic khudso yivu davu dolama chu ngalo Myanmar kwe kwa Catholic khudso yivu davu chilama chu nya khu kwe kwa ma khume buli Myanmar kwe kwa me silama tiji kwa bi ngalo kuti jinya edi titunyi ha shikothe ngalo在安迪的对女哈时刻，干呢加新达妹子朋友，不干罗皮瓜，你在hin过门，阿米亚的些个嘛阿罗，过你在hin过门，不管呀，是把耶稣基督的这个嘛，来不得都阿米亚的罗摩达嘛阿罗。Dawu lumo ama lebotu dunya gringo kwabi botama lebotu dunga se gringo kwabi botama lebotu dunya lima ngalo sai ladingo kwabi tu botama lebotu dunya lima nga se ajnya himate nizahi kukwa lumo adama ngalo sai edi tituli ha kutsu chokote edili kwe kwa ma gule yi patironya Myanmar kwe bugulo phekwa chilama ngalo kokane gule yi panya nado pyedo do ma wuni hi kwa ko de te pko lope ku kwa jama wa ko hi ku kwa to ka lo bi thu cha mi kwa bota ma ngalo ne be itili kwe kwa ma ule mu phati ro nya indi ti tu ngwa ha ngwa ko the halesu meza ti tu ro bi bugwati kwa mi yi ko bi cha mi thu ku kwa bota ma ngalo itili kwe kwa bi lama ule mu phati meza ti tu ro nya bugwati tia kwa mi lama ji kwa Catholic ti pha ba lo bi cha mi thu pu kwa ma bo ta ngai mi me pha ti ha ro te lo ja ta jana ma bi gu ha te pho kwa ho mu na ma bi gu ti pha ba lo bi tu ja wa da ma nga lo chai cha mi thu pu kwa da vu yi vu Myanmar kwe kwa Catholic ti pha bu du la ma nya Franciscan ti pha zunga se edi ti tu ngwa ha ngwa chungwa ko the amu peting pha ma ko smell lo phe kwa Franciscan ti pha zunya yi vu da vu Usami me nama biu chilama ngalo Franciscan ti pazunya pating kwa chilama te ji kwa go de te kwa riama ngu shite soru sin usa udo shudo cha phyo ji nama biu amya che setu go amya che setu si usa udo shudo te ni kho setu si changai mi halisu chiwa mi malomo kole ngama bu ni ku ji kwa potuki kwe kwa bi lama me pha nya nya rakhain wati jama lo phyo kwa mi yisu amya ngai mi tia ma ngalo rakhain wati ne kwa mi tia ma me phabu te adi phokwa hobu mu nama bi Dominican ti phazunya athengai mi lo jada da se phoko di de phokwa li ma che hadi phokwa ngai mi bu mula nama bi jata jama ngalo goli ngai mi rakhain mu kwa wusa udo shudo cha phyo ji nama bi amya che se thama te je kwa wusa mi me su amya nya sikama te to zo ko goli nga ma bu ni rakhain mu kwa wusa udo shudo cha phyo ji nama bi se tu tia ma Dominican ti phazunya wusa udo shudo de sai ma cha ji se na ko go ka ne Myanmar kwe kwa wusa udo shudo cha nama bi Jesu ti phazu zai du la wa Jesu ti phazunya Dominican ti phazu la ji ka ne Myanmar kwe kwa wusa udo shudo cha phyo ji nama li ma che mi ne sini so hi she ge sin mi ne sini se nama bi amya che se to go rakhain mu kwa nya halisu te amya che samusa che yama bu ni ti ha kho gele ge ji kwa che rakhain mu kwa halisu ti pha thi wa ngai mi ma tia ma te lo mo wa ta ma nga lo goli ngai mi Augustine ti pha zo kwa bi ti pha thi wa nga ma ti pha mori nya rakhain mu kwa amya kho wo sa u do shu do cha sin ni so jo se tia ka ma te cha mi kwa lo mo wa ta ma nga lo在扎斯尼Myanmar kwe kwa Catholic khu so du lama ni thuti thute chilama na thi ni kwa chama gu dungu na lo khru glasu ajisute khshamuwa